lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intaikan biag ita, ket naggapu ka ni pagayam tayo nga Dexter, Manipod, Probinsya, ti Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni Dexter. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman paya kablaawan iti nagasat, naragsak ka na bendisyon nga aldaw, kastameten dagiti padak anaayat nga dumdumngeg ditoy programa. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Dexter. Narigat ti adda akasasaad mi iti biyag. Sang kasapol, sang kasakmol laeng ti mabirbirukan ti inami, babaan ti panakilablabada, ken panaglaklako na itinatnateng. Ubingak pay idi pinanawan da kami ti amami, ngem kabisadok ti langana. Nakiasawa met tinanang iti may kadwa agundaway, tapno ti kunana siguro kat adda katulungan na amang isakad iti panagbiag mi. Ngem dakkel gayam abiddot. Banag ang nagsaksakitan tinakam ko iti amak, kat inkarik iti bagik nga birukak daytoy, tapno balsen ken sidirek iti panangbaybay ana kada kami. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Di mat ko nak nga no kasi nga inom kamay kadagiti ko kumparek. Di lang disturbuan. Anay ka. Ipatam ti Mac Jones. Masaksakitan ak. Nabambanog ang nagtrabaho ti nagmalaam. Tapno lang nga da ipakan ko ken ka. Ken kadagiti andak mo. Ang labdam kiten ti pagragsak. Ay, gusto, George. Masik ako mamot kanya. No, awan ti pagasurwem tiyag diskitara siksika. Di ka na pagkatitirsena ni manang pileng. Tapno umutang ka. Saan nga mapangkakaidahin ni tiyayang kao. Tapno dumawat iti kwarta. Nagrig-rigata? Ha? Hindi utang tayo iti tersena. Sumaryang ka man! Sumungbat ka pa ilaan! Anay, Houston, George. Panghasim. Gusto ko man. No, sanak lang nga masyan ka na kayo nga giina. Nabayag kayo na pinanawaan. Isuasi ka. Masay. Di mo orayan, mapunuan na kang ka, ha? Payalimitam ti makanawan na matayo, nanang. Binugbog na kayo kadimanan ni Tata George. Tangiwat mo, anak ka. Di mo pigsaan ang mga lumangag na ka. Nanang, makaring. Pumanaw tayong aminin dito eh. Panawan tayo ni Tata George. Dexter, anak ko. Saan ka pa'y anak kagradwar? Kan may isa, at dapay dagiti duwang adim. Kasanuta idaabiakan no pumanaw tayo dito eh. Ang permin arigat yung kan ni Tata George, nanang. Kasi kayo iti pampamayaan na. Nang runa no kas diyan na bartag. Di nakadi pa kadanagan, anak ko. Kawalak amin arigat. Basta para kada kayaw. Agsardeng aksalangan nga gadal. Agsapulaklangan iti trabaho. Saan? Di mo aramidin ti kasta. Ad-adan adi ka makastrak itinapintas at trabaho. No saan ka makaturpos iti panagadalmaw. Basol amin ni tatang daytoy. No saan da tayo kumapinanawan iti? Saan kumamot akasto ti mapaspasaran tayo itarigat? Ay, Dexter, anak ko. Nabayagan na iti apanawan. Nasaysaya at siguro. Nulipat mo ti amam.
Addan bukod na a pamilya. Kastamot ka datayaw a pinanawan na. Saan, nanang? Jack tupulos lipatan ni tatang. Numakaurno nga kiti kwartak sa pulak ni tatang. Kat sidira kiti kastaunay. Aging gama konsensya. Gapo iti panangabandon na kadatayo. Kumusta tirik na yo, Papa? Kastilata ka rin, anak. Mariknag nga inino ti panagkapsot ko. Kaya't yo ka diti rumwar dito'y siledyo. Tulungan kayo amapan iti hardin. Tapno makalangab kayo iti presko nga angin. Kabailam ka di iha. Siyempre, Sige man nga rod, anak. O sige, Papa. Kumpet kayo iti imak. Tulungan nagpayap bumangon, anak ko. Sige, Papa. At titichinelas yung, Papa. Inayadin nyo nga isuot. Sige, tumakder. Sige, Papa. Kumpet kayo iti abagak. Inayadin nyo lang ang timag na, Papa. Agyaman na ka rin, anak. Agyaman na. Gaputasang ka mapambanog ang mga asikaso kanya. Apay ko maamabanugak ngay, Papa. Ipatpatag kayo ngamin unay. Iso ajak tupulos mabanog ang mga iwan kada kayo. Ken maysa, da kayo ti amak. Da kayong matinangay aywan, ken nang tultulong kanyak idi ubingat. Tapno makapagnaak, saan ka di? Sa bagay, Weni, kanayon ka pa'y idia ang may patukma. Nagpigsa pa iti sangit mo. Iso nga ita, kaya't ko asubadan ti amin a sakripisyo kanyak. Aywanan, kan ipatag kayo. Aging gat maudi nga angas ko, Papa. Adda ka di parikot yo, Mama? Kasla nakaununag mo ti pampanunutan nyo. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti matang nyo. Karen, anak ko. Komplikadon ti marikrik na ti amam. Nakaron ti diabetes na. Stage 5 matan ti kidney na. Naibusan ti urnong mi. Awanan ti kwarta tayo para iti pagpaakas na. Anya nga tano dumawat tayo iti tulong. Ay, aguray ka, Mama. Ado ti makitkitak nga aramidan dagiti dadumay ti social media. Kaya't yu ka di ta aramidan tayo matikas jay? Kasano nga iti aramidan ta, anak ko? I-post tayo iti Facebook ti ladawan ni Papa. Sa tayo to dumawat iti donasyon. Saan nga ta, anak kababain ti kastang aramidam? Okay lang, Mama. Adumot ti mga aramid iti kasta. Aramidag ti amin akabailak. Tapno laang umatidog ti panagbiag ni Papa. O sige, iha. Padasam nga rod. Barang adamang tad iti tulong. Maasya nakmatan iti amam. Amok amarigregatanan iti kasasaad na. Romeo. Agpulas kan. Ta siguradong agturungan dito iti ambulansya mangsukon kan ka. Anya. Ano kunak man no. Awalan ti kwarta ko nam. Adda na diskitar ti anak mo. Impose na iti Facebook ti kasasaad mo. Kat kasi ti apo. Adamot ng tad iti tulong. Isupay lang ti usaran tayo para iti panagdialysis mo. Pakawanan na, Margie. May ramraman ka ni tirigat ko. May ramraman ka iti panagsagsagabang. Gapo ka iti nagbasulak. Di ka agsaw iti kasta. Pinanawa kita iti pamilya. Pinanawa kita ajak man na nagpakpakada.
Gaputa nagbutay nga iti responsibilidad ko kas ama. Ita, madusdusa ako gapo iti bidot ngay naramin ko. Saan? Saan na kasta? Di mo ibagati kasta, Romeo. No, tanto man gundaway, kaya't ko kumaida makita. Kaya't ko tagkitaw iti pamakawan. Gapo iti panangabando na kadakwada. Romeo Sarmiento. Sarmiento? Aguri ka. Nanang! Nanang! Ada ak dito'y kusina, Dexter anak daw. Nanang! Di ma Romeo Sarmiento ti kompleto anagan ni tatang? Wan, apay ka day. Kita niyo, nanang, oh. Ada nakitak a post iti Facebook. Nakatag iti account ni tatang. Anya day ta. Oh, kita niyo. Iso ka direto, eh? Iso ka din day ta ni Romeo. Dakkel tinagbaliwan tilangana. No, iso nga agpaiso na ito, nanang. Kaslamat agmanas tilangana. Kun sabali tingisip ti kudil na. Adda ka no sakit na, nanang. Diabetes. Kani stage 5 iti kidney. Ti amam ka din ngagpaiso na ita. Diyak ano dam mo? Kasapulak nga amuan, nanang. Ayan nga tangay tinang ibaga amang ted ititulong para kini papa. Sika ka din ni Karen? Ha? Ay, wan, isyak nga rod. Sika ka diti nagchat kanya? Owen, siyak ading ko. Kinunam iti chat mo, nga dated mo ang tulong para iti amak. Kasta nga rod. Ang, sakbay na. Mabaling ko kadi makita ti ladawan ti amam, idi saan pa'y amasakit? Ha? Apay? Basta. Kaya't ko lang nga makita, noan niya tinagdumaan da itang agsakit, ken tila nga na idi saan pa'y agsakit. Sige. Mabit lang. Kitaag dito'y cellphone ko. No, dapay tiladawan ni, idi saan pa'y nagsakit. Okay. Aywan, mano kayo nga kakabsat? Siyak lang ti anak dakin ni mama. Adto tiladawan ni papa, idi saan pa'y nagsakit. Adto Iso nga paiso. Ha? Apay? Amamom ka din ni papa? Ni mama, mabit lang ha? Hello mama? Anya tinapasamak kin ni papa? Mama? Karen, anak ko. Ti amam. Kumusta ni papa, mama? Anya ti ko na dagiti doktor. Sigun ka dagiti doktor. Amangan no saanan ngagbayag ti amam. Kasapulan ta kano ti agsakana. Kadagiti sumaruno ang mapasama. Anya? Ayan ni papa. Aday ti war ti amam. Sige mama, mapanak iti ayan ni papa. Sino ka? Apaya nakatakdar ka dita. Pimanawan. Sino day joy abarito? Napan ka iti ospital ko na anak ko. Una nang. Kat, nakitam ka diti amam. Isu ka di talaga day jay. Diyak nakita. Nga masiguradok nga iso day dyan, nanang. Diyos ko. Nangig ko ti panagsarita itay ti anak kan ti asawa na. Amangan kanon no saan ngagbayag ni tatang. Kaya't mo asawan.
Kahit ko makita ni tatang nanang. Kahit ko makasangog kan makasao. Tapno si Direk. Dexter, anak ko. Kaya't kung ipapas ti sakit, tinakam ko kan kuha nagapay ti panang baybay anak katatayo. Kaya't ko si Diren. Bugkawan! Kan kaya't ko makita ngagparinto may iti sangwanan tayo. Kat dumawat iti pamakawan. Kadagiti nagkurangan na kada tayo. Maamiris naman. Apay akastoy. Apay ngagsakit matan. Apay akas di matan ti kasasahad na. No namin anok nga inulit iti imahinasyon ko ti mapasamak no agkita kami. Si Direk. Ang kaslasaan na mapasamak dahi tananang. Ngamin, nakapsutan ni tatang. Dexter, anak ko. Amoyo? Aging kayta, nasakit pa lang, tinakam ko ka ni tatang. Pirmi sakit, tinakam ko kan kuana. Kapoy ti manang baybay-ana kada tayo. Dexter, anak ko. Kagurak ti bagay. Kaputakas lama siya anak kan kuana. Nang runay ti anak. Kaya ti asawa na. Masya nagkatakwada. Gaputa marik na damat ita. No kasano tirik na ti mapanawan. Maawatan ka, anak ko. Maawatan ka. No apayakas ta ti marikrik nam. Ngam, anak ko. Siguro, ipagpakaawat ti na marswa kadata. Ngaawanan ti rason pa'y. Tapno agimula kay ti sakit tinakam iti amam. Day tangarot ti jak maklon anang. Kasano tayo matan? Kasano dagiti nagrigat tayo? Di naman laing maamuan dagiti nagdaldalanan tayo agi darigat. Amo na day ta, anak ko. Isu ahuston. Di mon sideran ti amam. Ngamin, sana nasaya at day ta. Makawanamon ti amam, Dexter, anak ko. Papa, ina, nalpasan ti panagrigrigat mo. Sapay ko mata naragsakan no sa dinumantiayan mo. Romeo, ikarik. Agbalin kami anatibkar iti anak mo. Uray awan kan iti danami. Agtalinaad lata ti langit mo kadagiti puspuso mi. Magipaglading ita. Sika. Pasensya kan. Tadyak matan na kaitad iti tulong. Di nagkita ta. At iti basit na huli ko. Agyaman kami, Barok. Sino ka kaniitayan? Kuha na. Saan na nanas ka na mamonyo? Tilang may bagak. Sa pala ko matagbalin kayo natibkar. Amok ang naliday kayo ita. Tasaan nyo nakadwati asawa nyo. Nga mamatiak. Akabalan nyo na ita. Mabit lang, iho. Mama, pimanawan. Nagsingpot matay jayan, awar mo. Siguro, natay matan tinadakal na, Mama. Iso ang maawatan na ti pagdaldalanan tayo.
Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama itak at manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Clarissa, Tilawag City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Clarissa. Nasapa kami anaulila iti ama gapu iti sakit akimpat kenkwana. Isuan ni nanang kanilolo langan ti kadkadwami kanimanong ko. Rugyak man tag salaysay sumagmamano abulan ti napalabas manipod na itabon ti amami. Agtawenak idin iti 16, 19 met ni manong ko a Clarence. Kastoy man dagiti pasamak. Sikat ti inauna. Isu asik kang ngarod ti pangital kak iti adem, wan? Ha? Anya ti kaya ti asawa, nanang? Mapanak manggad iti sabali a lugar. No kasta, panawan da kami kan ni Manong, nanang. Kapilitan tapno adda pagbiag tayo, anak ko. Natay lang arunan ni tatang. Ita, panawan da kami man. Un ngarod Aganos tayo, anak ko. Amuyo mat anarigat ti panagbiag tayo. Nudyak ang trabaho, sigurado amatay tayo mat itibisin. Nanang? Di kay agap-apawan. Di yu suksuk-iran ni Luluyo. Tungpalin nyo amin nga ibagana kada kayo. Wan, nanang? Clarence, di mo baybay anti adem, wan? Wan, nanang. Katagan anat kayo kumaakanayon iti lugar apapanan nyo. Ikarik, jak to baybayan ni ading ko. Agyaman na kanak ko. Saya atin nyo ti agadalwan. Wan, nanang? Apay nga ta di mat agawid ni nanang, lolo. Ay, huwan nga raw dapaw. Manuabulan ang tinapalabas, manipod pimanaw. Ang maging gaita, di pa'y nagaw-awid. Nalipatan da kami sa amatan nga anak na, lolo. Wen nga rod Ha? Ay, saan? Amok nga gawid tumatlaang jay inayaw. Nalabit ama kumikumlaang day jay iti pakitrab-trabahuan na. Agsarding aksan nga agada, lolo. Anya? Ay, saan naapok? Ituloy mulat ta ti agadal. Marikatan kayo na mangisaka diti pagbiag tayo. Nang runa kat saan mo na sumangpat ni nanang. Uray kumamat no agpawit iti allowance mi. Ang pulos mat nga awan. Adda si ti Diyos, apaok. Amok asan na tayo abaybayan. Lolo? Agsado yung akon, tagtrabaho ak. Ni ading kulaangan tagtuloy iti kolehyo. Ha? Sa dino nga iti pagtrabaho manong? Kumpormititan agpatulong ak kinininong din siya. Ta isaraknak ngagtrabaho iti construction. Agurnungak, tapno makaadal ka, ading. Lalay nagtagtrabaho. Masapol nga agagatak. Iti kasta, alaan taktumanan nagtrabaho. Masapol ang makarunungak. Sakbay nga aglukat ti klase. Tapno na pag-enroll ni ating ko. Gusto pa'y lang dayta, Clarence Barok. Aginan ka pa'y. Umay katag merienda kayo pa'y. Sige lang, ninang.
Madamdama akton nga merienda. Ilupas ko pa ilaang ti aramidak. Sayang nga minti oras kahit isupay mata ti malpas ko. Ay na, di mo matparigatan ti bagim Clarence. Di ka agdanag. Takunamat ni ninong mo. Akanayon na kanton nga ayaban tunggal adda maala na a kontrata. Agpaiso, ninang? Wen, alaala, umay kanta mapanta iti ayanda ninong mo. Ituloy munto inton madamdama day tar aramidam Clarence Baro. Sige, ninang. Kursunada ka, Beatrice. Iso ano kayat mo? Iyawit kan. Ha? Ay, pasensya kan, Billy. Nga maawanan iti panunot ko ti makiasawa manan. Adda nga mindo ang anak ko abibiyagak. Iso ang masapol ngagtrabaho ak. Awan pari ko ti tita Beatrice. Siya akong ti makaammo kadag iti anak mo. Anya? Puno ti pagpagak. Ikan ka iti kwarta nga ipawit mo katakwada. Katukad ti panakidendam kanya. Ha? O anya, mayat ka? Panunutak pa'y anaimbag ti may papan iti dayt na abanag, Billy. Okay. Adamin kan ka desisyon, Beatrice. Ang amno siyak ti sika. Di mon sayangan ti oportunidad nga ibagbagakan ka. Kumusta nga iti nagmalam at trabaho, Clarence, apaw? Okay lang, met, Lolo. Saan ka pa'y unay nga agbagbag kat iti nadagsain? Ang mga numapwirsa ti sikat mo. Wen, Lolo. Kahit ti kanayon nga ibilin ko kan ka, di mo liwayan ti kumararag iti apaw. Ikamang mo amin kan kwa nang aramidam iti biyag mo, apaw. Wen, Lolo. Katagyaman na kiti kanayon na panang palpalagipyo kada kaming apo ko yo. Wen, apaw. No kumatabak na ngak. Uray saan kan ngagtrabaho. Tasya ko untimang paadal kada kayong agkabsat. Naman yan. Tanagrigat tumat ti adda kasasaad ko iti biyag. Di yun panunutan day ta, Lolo. Tinapatag. Agdeden na tayo. Un matkit di apok. Sana balay. Tadaas iti Diyos. Idaw-dawat ko asapay kuma. Tamatagi na yung tisalunat mo. Tapno napigsa ka latang agtrabaho. Agyaman na, Lolo. Manong, kayat mo ka dito masahiyan ka? Sige man nga ro, Dading. Sige, agid na ka tamasahiyan ka, Manong. Itikas na, marilax ka mat. Amok nga min akanayon ka mabambanog. Pagrabangak tayo takas, Manong mo, ading ko. Agyaman ak, Manong. Nakasingsingpat ka talaga. Bayam, tano makalpasak iti panagadal ko. Si kantumat ti umuna tulungak. Aus? Agpaiso? Wen, Manong. Promise. Sana day tati panunotam, ading ko. Tikit di panagadal mo tinto na rin. No nasaya ato ti pagtungpalam, naragsakak tumatan, ading ko. Ay na, kastamlatan, Billy. Kanayon ka na bartek asumangpat. Antay taga manan ako nak, Beatrice. Di nakman pakibibiyangan iti kayat kong aramitan. No di mo kaya takabilan ka manan. Nawatam. Kasanukat masikugakon. Ngam aging gaita. Awan paylaang nagbalbaliwan. Nagkari ka idi ngagbalbaliw ka. Ngam aging gaita. Awan pay tinumpal mo kadagiting karim. Anay ko. Apay ngagtumpa ka ngay. Kasano? Kat nakaara-ariwawa ka. Dahil talang iwak mo timang mangag. Abak mo pa'y timanok nga upa. Aputak. Nagalas at talaga ti ukalim, Billy. No amukla ang akastoy. Sa anak kuman anakidanakan ka. Ulbud ka! Aksarteng ka! Aksarteng ka no di mo kaya tapasarong wakpay tisipat iti pangirapingping mo. Billy. Ako lima ka, tasong batak ti awak ko.
Asino manin day taya. Ni Pare Felix. At ang aming papanan mita. Sa dino manin ti papanan nyo. Amangan no saan kan tumanin nga agaw-awin. Aging gaasan ang maibos ti kwartam. Makarangrang ka talaga. Ha! Di ka man langan. Agsubli ka dito'y Billy! Billy! Kasano nga ay Clarence? Umayak ang singiran Barok. Ha? Auntie Nilda. Pasensya kayon. Awan pa'y maibayad ko ita. No kasta nga rod, nayunak ti porsyento ti utang mo. Ha? Sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pawayway mo aging gain ton Domingo. No awan pa'y laang, nayunak ton ti porsyento na. Bawatam? Sige, auntie. Katagyaman na kitipan nakaawat yo. Di kay agdanag. Tay karigatak na idiskitaran aging gaintong Domingo, auntie. Sige. Urayat nga rod aging gaintong Domingo ti bayad mo, Clarence. Sumurot kang aminan kanyak Clarence. Anyang amin ayang agpaiso ti panggatam manong. Agila ko iti maiparit nga agas. Anya? Dakkel ti kita ditoy, Clarence. Kinapudno na, adumot lang ti padam nga agtutubo ang narekrut ko. Iswa sumurot kan kanyak. Nukasta, may sakang arod a drug pusher, manong. Wen, iswa talaga a big time, Mac. Oh, adtoy ti advance payment. Awata mo ang Clarence. Ha? Kwa? Ay, sus. Di ka din agdwa-dwa. Amok ka sa pulam ti kwarta ita. Amum ka di. Apagbiitan a kwarta da itoy. Ita anak man. Pasig abaro dagiti kawas ko. Saan lang nga da ita? Puro branded pie. Kan, nakagatangak pa yan iti motorsiklo. Mabutangak, manong Rene. Awan ti rumbang apagbut ngam, Clarence. Siyak ti makamukan ka. Aglako ka lang, Matt. Kan may sa, limod mo ti panaglakom. Ado ti kakadwam nga agtutubo kunak manan. Saan? Yak kaya ti agbasol, manong. Mabutangak at talaga. Okay. Makaamu ka nga rod. Di ka mat mabalin apilitan, no talaga at di mo kayat, Clarence. Ay, nasaya at mait. Tasaan ka andim ngag iti da ije arinay, apaog. Ay, maipasubo ka laeng. Saan arumbang nga palam ti panagbiag na? Tanaggapumat iti dakas da ijay. Wen, lolo. Talaga ajak apalan. Ngamin, naggapu iti dakas awagas ti ado akwartana. Wala. Ti rumbang nga apalan, kan tuladam, kat dagiti nasaya at nga aramid. Wen, lolo. Ay, nagalas kat ti ugalin day jay arin ay. Imbis nga isuro na ka iti pagsaya atam. Saan mat? Tay suro na kakid din iti dinuduldog nga aramid. Ay, laklakayanan day jay arin ay. Hanggang kaslasaan nga agpampanunaw. Ala, bayan nyo, lolo. Di kay agdanag. Tas anak kasumurot iti ibagbagana apang lakaan apagkwartaan. Hagyaman no kasta apawk. Basta di ka umibet iti Diyos. Isulaan ti makatulong kan ka. Ado ti wagas na tapno maipaay dagiti kasapulam. Wen, lolo. Buyugam iti aramid dagiti kararag mao apawk. Amok nga amuna ti linaon ti puso ti asino man nga agkamang kankwana. Mala, sumango kayo ni tilamisaan tamangan tayon apaok. Anusan tayo da ito inlambong ko anatang. Pasensya kayo no sa anak ka nakagatang itinaima sa sidaan, lolo. Apa gusto laang mat ngamin ti urnong ko. Para iti pang tuition ni ading ko. Ay na, di mon panunutan da ita apaok.
Mangan tayo kit din. At atidugan tayo pailaang ti panagan-anos tayo, manong. Lolo, bareng makaturpusak to, kat makastrek at adagos iti trabaho. No adan ton trabaho, kat agsweldo ak, agsida tayong tumatan akanayon iti agkakaimas. Ay, wala, apaw. Wala? Inal daw to akarni ko naman. Wala, manong. Mala, gusto pa lang deta nga imahinas yun yaw, apaw. Mangan tayo kit din. Unay manong Clarence, gapukan ka, nakaturpusak iti panagadal ko. Awan ang yaman na ading ko. Agyaman akman, tasaan mo asinayang ti ado sakripisyo. Amok ngamin, no kasano ti rigat mo manong. Kat dayta tinagbalin nga inspirasyon ko. Mala, umay ka nga roden tagawid tan. Nagluto akiti basit a pagsasangwan tayo iya balay. Datayo ka dalolo. Agawid tanta sigurado nga agurura yun dayjay. Manong Clarence, kayat mo ka di nga ituloy ti panagadal mo? Ha? Saanan atin ko? Uray awan adal ko, basta nakaadal ka. May mayat kumamat laang ano makaturpos kamat iti panagadal mo, manong. Saanan? Gastos laang dayta. Siyak ti makaamo iti magastos, manong. Ay nasaanan ko nakmet. Diyak kaya tasyak ti papanan ti sweldong Clarissa. Agurnong kakit di, para iti napinta sa masakbayan. Di nakpagdanagan, tagbihagak nga oray sa anak ka nakaadal. Amok adumiskarte iti biyag, ading ko. Sa dino ti papanan niyo, lolo? Ay, at gudo nga manapaok. Mapanak makichinda. Siya kunti mapan, lolo. Apay, awan trabaho maya. Awan, lolo. Ay, siya kunti mapan. Tapno makainanaka, apaok. Lolo, da kayo ti rumbeng nga ginana. Iso siya kunti mapan. Siya kunti mapan kunak. Iti kasta, saan kayon amabannog? Sige. Sika nga ron ti makaamaw. Clarence, apaok. Mano at awan mo't ajak nagaw-awid dito eh. Ima doon ti pastak. Awan ididag ito eh. Talaga dakkel mo't doon tinagbaliwan da ito a lugar. Puskulo kun atiropak nga agkamang kadagiti anak ko. Kat sapay kumata mapakawan. Kan maawatan dak nga inada. Gapo iti panang baybay ak kadakwada. Mami, nagtuyin ti danong ngayong pagatan nyo. Agyaman na kanak ko. Mapantayo ka din? Wan, maala, bit-bito mong ti traveling bag mo. Tagawid tan iti ayan dagiti kakapsat mo. Sige, Mami. Excited ako na makakita ka da Manong Clarence kan Manang Clarissa. Kastamatan ka ni Lolo Arsenio, Mami. Oray siya kanak ko. Maala umay kan, tamang kita ta iti tricycle apagluganan ta. Uwan, Mami. Tinasayaan. Magna ako na mapanidyo palengke. Sana bali, taas si Degmet. Sayang namin di pagpletek. Ay, partakak ti magna. Iti kasta. Makasubli akadago siya balay. Nagpartak mo tayo tanalugan. Dito'y titurungan na.
Ay, apay yun Apaw. Ano ti mapaspasamak? Apay nga agdardaras ka. Mapanak iti ospital, Lolo. Nay, apay Apaw. Ni Manong, intaray na kano iti ospital. Anya, tapay. Anyat napasamak iti kapsat mao. Nadungpar kano iti lugan. Kabayatan ti panagnanama pa ni Jem Palingke, Lolo. Anya, Diyos ka. Sigun ka nagiti saksi. Napukawan kano iti preno ti lugan na nang dungpar kan kwa na. Kat delikado kano ti kasasaan na. Anya, saan? Saan na puno na ita? Clarence Apaw. Clarence. Lolo! Lolo! Tulungan na kami! Tulong! Manong Clarence! Manong! Agring ka! Saan ka pa namatay? Pangasim, Manong! Excuse me, miss. Doktor! Siga ka diti apo ni Mr. Arsenio Soriano. Uy, doktor! Kumusta ni Lulok? Lading itag. Nga pinaramid mi ti amin na kabalan mi. Tapno may ispali di pan nakaatake na. Saan min ana ispalpay? Ay, Saan po doon tayo ta, doktor? Saan? Kasanuak payitan, Manong. Una yan tikas to'y. Una yan, Diyos ko. Pinaggindan mo matlakit din nga inala nagitipat patag ko iti biyag. Kasanuak payitan. Kasanuakon. Bumangon kayo dito, Manong. Lolo, bumangon kayo, pangasiyo. Clarissa, anak ko. Nanang. Clarence, anak ko. Clarence. Tatang ko. Apay ngaya didak manlay nuray. Pakawadandak ko ma. Nuitak lang gagawin. Ipatpatag ka uday, Clarence, anak ko. Kastamat ka na kayo, tatang. Awanan. Awanan tinakasingsing ko nakaksat ko, nanang. Yung uray ni Lolo. Awan matan. Clarissa, anak ko. Pakawanan na ko ba? Amo nga do tinagkurang ka na kayo iti kapsat mo. Aduya kasi papakumbabagang kintaw iti pamakawan, anak ko. Mami? Clarissa, anak. Iso ni Aris. Kapsat mo. Hello, Manang Clarissa. Pasensya ka. Amo kasaan ko mga itatigundaway. Ang uwan. Nakiasawa iti may kadwagundaway. Kabayatan ti kaadak iti adayo. Kat naadaan kami iti anak. Beso na lang na nagsakit ni Billy. Aging ganatay. Awanan ka duwami ijay balay. Iso ang nagdesisyon nga agawin dito'y lugar tayo. Pagamanyan. Yak pulos ni namnama kasto'y gayam ti masangpot na.
Di yun panunutin day tanana. Di kayag danang. Sa anak mo tanagimula iti sakit tinagam ka na kayo. Tinapatag ita. Kat nag-awit kayo. Kalpasan ang naitabon ni Lolo kani Manong Clarence, inornos mi met tinagbaetan mi kaninanang. Inawat ko ida iti anak na, nasingpet ni Aris, natulnog nga ubing. Iso siguro analakakmet nga inya si dagdiriknak kenkwana, nang runa kat kaingingas na matlaang day di Manong Clarence. Kat ita, isumat ita ti pagad-adalak, dandani matan sumrek iti kolehyo. Uray agkapsat kami laang iti ina, nagbalin kami matlatta anasingad. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. Numaminsan nagrigat nga aklunan kan awatan, ano asino pa'y dagiti nasaya at ti panagpuspuso na, isupay ti mabiit a pumusay. Angam anyangay nga rod, talaga akasta ti biyag. Nalabit nga da napinpintas a plano ti Diyos a sumangbay. Ipatag mo nga rod ti kapsat mo iti inam, ta isuda itan ti pamilya. Alakastan pagayam, Clarissa, ket pagyamanak unay ti ingkapanang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanan ang naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Sa di man a lugar ti ayan nyo ita, sapay kuma, taadda kayo iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag, dito'y programa tayo. Ti surat nga inta ikan biyag ita, ket nagapo ka ni pagayam tayo nga Paulo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsuratak takayat kumanmet adenggen ti pannakaidrama toy padas ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga ro ti agsalaysay, idikal kalpas laeng ti kasarmi kani Olivia. Sa nagaputeng kalaysamon ti anak kaw, ket inaklon kan amanugang, Paulo, ha? Anya ti kayat yu asawan tatang? Manipod ita. Ited mo amin abirok mo kanya. Anya? Tatang, kasano ngay matandag iti masapul may nga agasawa? No ited ko amin kada kayo ti masapulak. San abali Tadito'y kayo mo't balay may nga agnanaag. Iso nga rumbeng na laang, nga siyak ti pangitidam iti amin amat gedam. Naawatam ka de,
Paulo, iso ang arod. No iso ti kunayo tatang. Umunakan amangan lakay, nakaluto akon. Maudi kami ton amangan kadananang kantatang. Ni, apa nagsanaay ka? Ada ka di parikot? Kasano, kat imparo pa man ni tatang mo kanyak. Adi na kahit amanugang na. Uri agas sawatan. Unay mata ni tatang. Kansaan lang nga dayta bakit? Kinunana pa nga isukano ti pang tadak iti amin amat gadak. Anya? Ay, bayam. Kasaritak to ni tatang may papan iti dayta. Saanan bakit? Abangan no kunan nan tumanan anagipulong akkan ka. Ano santa na? Makinana itakit nga rod kadakwada. Adaak ditan lakay. Ngam saan matan maiparbang no pati ti matgadam kat pakibiyangan na. Kasano pa yan dagiti kasapulan ta? Ay, Olivia, di na kuman ka sarsarita. Namangan numatibab ka. Anya kayo matan tatang? Asawa ko ni Paulo. Nagkasar kamin. Nga maging gayta. Di yu pa'y lamaawat kas manugang yu. Kanapay nga apat itimat gadan na katalaan yu. Tumal na ka man na Olivia. Rumbang na lang. Ngalaak. So tibayad iti panangasawa na kan ka. Nawatam? Saan kumamot akas taa, tatang? Amo madya kaya dahi ta, Paulo. Ipilin mo madlatanik. Tinakya asawa kan kwa na. Ano ko mga iti? Masagbayang iti dahi ta, Paulo. Pweh! Tatang, huston. Di yu kumamot pagsawan iti kasta ti asawak. Agdal na ka na. Lumal na ka na. Di mo pakibiyangan dir aramidag iti asawam. No di mo kayat nga uray si kakin. Guraak. Tatang. Ay ka, rumbang na laang mat nga itad na amin kinitatang yung timatgadan na. Agyaman kayo pa'y kidi ata imanugot kami nga dito kayo balay nga agnaal kalpasan ti kalay sayaw. Nanang, amo yung matabasit laang ti matmatgadan ni Paulo kas jeepney driver. Kasanulaangan nga dagiti masapsapul mi. No alaan yung matamin amatgadan na. Ibagam, tamang birok pa iti daduma nga pagtrabahuan na. Iti kasta, ad-adaw ti matgadan na. Kan ada igatang yaw kadag iti masapsapul yaw. Malaksed iti itid na kada kami kinitatang yaw. Nana. Sinaam ni Paulo no kaya mo nasaya at kami king ka, Olivia. Adto iti pamasahik barok. Paulo. Ha, ni, da kayo matgayam, Nana Vicky. Ay sos, anya launayin ayat ti pampanunutam barok. Nakaadayuma ti nakaiturungan ti imatang mo. Oh, adto iti pamasahik. Kaslang maawat ako no apay anagsunnaay ka iti nakaununag barok. Ti kadi nakaikamangam ti makagapo? Wen nga rod, Nana. Nagrigatan ay tinaykamkamang laang. Kagura daklaw na'y dagiti dadakkel ti asawa. Nalabos mo't ngagpaiso ti panagsasaudakin ka, Paulo barok. Angam agan anos kalattaa. Patsyak adumtang tumatlaang ti aldaw nga maawat da ka akas manugang da. Basta agsingsingpet ka. Ipakitam nga saan ang nagbidot ti anak da iti panangpili nakin ka barok. Nana Vicky. Bilibakin ka barok. Gaputa di mo idatutupan. No daddo malaang amanugang aket. Amangan no pinasubsuban dan ti katugangam alalaki iti kasjay nga ugali na.
Nasaya at magtasimang putkan, Paulo. Kaslay uray dak atatang. Alala, irwar mo amin na napasadam ita. Taitad mo kaniyak. Ha? Kwa tatang. Basit lang tinapasadak ita. Basit ngamin ti pasahero. Nagmanlukwan si ka, Paulo. Sakpay lang ti ulbudam. Katnot tsinda ita. Amok nga ado tinagudong. Ado tinapan nagpalingke. Ado ngagpaiso tatang. Ang amuyo mat nga ado kami mat ngagpaspasada. Iso nga talaga abasit tinatgadak tatang. Awanin ti ado pa'y asaw, Paulo. Basit man kendakkel tinatgadam. Basta mangted ka. Iyagmukit din. Tapapanak gumatang iti arak nga inuman. Mabitin ako, Olivia. Nakaluto ka ka din. Wananang. Ala, ayaban yung ni tatang. Tamapan kumot ayaban ni Paulo. Tagigidan tayon amangan. Saan mo nga ayaban ni Paulo, Olivia? Maududin to namangan. Diyak kaya takasango iti lamisaan. Ha? Ngam, tatang. Uwan ba't ka ben, Olivia? Nana. Sapay napigsamangan ti asawam. Amangan no ibusen na ti masida. Ala, magantayon. Ibusen tay kit di amin amakan. Tama kaamon to matan nga agbirok iti kanin na. Unay matanti kasta pamayan nyo iti asawak, nanak. Tatang. Kas iti kunak, Olivia. No kayat mo nga nasaya at kamiking ka. Sinaam ni Paulo. Naggana saan abiyag, Paulo? Ha? Nanang. Mayat mo, ti iladam di taing dayon. Apay adi ka agpasada ita? Kwa nanang. Kuding tijip nga iman manihok. Inton bigat tumanan, sakto agpasada. Ammo, Paulo. No talaga na sa lukag ka ataaw. Agbirok ka pa iti daduma at trabaho. Tapno no kastang awan biyahem. Adalat taramidam. Ha? Nan, ikanak mangki di iti limagasaw tamapanak makitong eh. Talaw kasot matlangan tinabati nanang. Inted ko gamin kin ni Olivia itay tinaduma. Para limlimagasod lang nga daw dawatak, di mo pa'y maitid mo. Huwag gayam, bayadam tumatan ti bil ti kurinte. Kandanaw, sakbay amadanon ti Judith da. Wananang, syakton ti makamaw. Kasta tapno adamit sirbem ana ikamkamang. Olivia, di matkin sinas katapusan ti sweldo? Wen tatang, apay ka di. Ay kat ikanak iti sweldo. Anya, ni, sigud mo tadi kay dumawdawat iti sweldo, tatang. Kan may sa, alalaan nyo amin amat gadan ni Paulo. Ita, alaan nyo pa'y pati sweldo. Kasano kami lang nga gasawa no kas nateraramidan nyo. Kaputasan ka daw-dawatan, di kamitan mangirano. Pagrebengam dayta kada kami kininanang mo, Olivia. Isungaytan mo mat kada kami ti sweldom. Tatang. No kumatasaan ka anak ki asawa iti dayjay nga Paulo. Nasaya at kami kan ka. Awan ser-serbi mi anang padakkel kan nang paadal kan ka. Tanaki asawa ka matlaang iti pada mamirmiraot. Ay ayatek ni Paulo, tatang. Nasingput at tao ti asawak. Adula amin tayat-ayat. Singput. Babiyag na kangaruday ta nga ayat ken singput. Oh, singput kita ba? Daiso. Pwe! Kabailan nakabiyagan ni Paulo. No saan yung alalaan dagiti matmatgadan na, tatang. Makitam, maiturnak pa yan asong batan iti kasta. Pudno mat saan ka di, tatang? Adda ko mamat urnong min, no di alalaan ti sweldo ti asawak. Kalpasan na, mapanyo lang igat-gatang iti arak. Ha?
Paulo Barok, singir ko man ti utang mo. Ha? Anya nga utang ko, nana? Jakmut imut utang kada kayo Anya? Katno ko namot ni katugangam asi katimang bayad kadagiti arak, sigarilyo kan pulutan nga inpalistana. Anya? Unay matan ni tatang? Nagan mo ti inpalistana dito'y Barok. Sapay dakkelan ti nakalista. Manungay amin, nana. Nasurok may saribo amin, Barok. Anya? Bayadam ka din? Ay saan, nana? Jak bayadan. Ni katugangak ti singiram. Ta iso ti nakautang. Hoy! Sika Paulo! Apayade mo binayadan ti utang ko kan ni Vicky. Kwa tatang, da kayo matin mutang. Saan asyak? Iso nga jak binayadan. Kan may sa awan pagbayad ko, tatang. Ited ko anay ko, tatang. Apay nga dumanog kayo nga Nakabayaran no. Agsinaan kayo kinulebya nga anak ko. Gustong tatang, diyo kumamat aramidin ti kasta. Mabana mabayaran ti utang ko. Ano? Saan? Uwan tatang, mapan ko bayadan na yun. Nasayat mo. Ano? Saan? Umanaw ka dito'y balay ko. Apay nga minatinungpal mo ni Tatang Paulo. Ay na, nagdakkelan agad at dayta sa nga ribo nga imbayad mo iti utang na. Olivia, bakit? Amumot nga jak kayat tirire. No jak mapanbayadan, pag sinaan na ta kano ni Tatang, kan papanawan na kano dito'y balayaw. Aglablabosin ni Tatang. Kasanuta pa itan na makaurnong, no kastamot nararamidan da. Saan na may parbang tikasta? No manugot ka bakit? Agawid talaangan iti probinsyame. Nasaysaya at ijay. Tawan unay ti paggastusan. Kan ipasigurado kan ka, nasaya at ti pamilya kan kakabagyak. Lakay. San abale? Tao may tantulat ta sarsarong karandananang kan tatang. Awan nasaya at apagbanagan ta. No agnanayon ti panagtali na idta dito'y balayo. How? Di ka kamkamalay amang ipanaw iti anak bay, Paulo. Ha? Nanang? No kayat mau, si kalaang ti pumanaw. Saan mo nga ikuyog ni Olivia? Nawatap? Nanang, pasensya kayon. Ngam sumurutak ni Paulo. Nalabos una yung tararamidan nyo iti asawak. Saan na may parbang tikasta, nanang? Anya? Ay, saan na mabalin, Olivia? Saan anatang kanti ulaw? No di mo kaya't apati sikak, guraan mi kinitatang mo? Manipod nagasawa kami kani Paulo. Ginuradak matan. Isungawan nga rodan ti rason, tap nagtali na agdak pay laang dito balay. Saan kayo ngagdanag, nanang? Jak baybayan ni Olivia. Hoy, Paulo! Talaga ka di apagpungpung to tanak, ha? Ne, apay ka di tatang. Apay tarupam! Nay ko tatang. Apay ngagkabil kayo ngay. Si kalaing ti pumanaw. Ta saan da ka akasapulan? Di mo iraman di ka kay sunang anak mi. Salbag kakit di. Tatang. Ulitak, Paulo. Si kalaang ti pumanaw, naawatam. Nasaysaya at madlaang no pumanaw kan. Tay pasawak iti sabali ni Olivia. Yay adamat pa kay ranudan. Saan akas kan kangawan serserbena? Pwe! Unay matan ti kasto yung aramidan ti pamilyakan ka, lakay. Pasensyakan bakit? Uray si kang anak da.
Kat kagurgura dakan, gapukan niya. Di kag sa uwi ti kasta, Paulo. Ammom no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso anak kikalay sa akan ka. Olivia. Nasakit lang tinakamdakan ka. Tatinubngar ko ti pagayatan da. Ti kayat da ngamin. Jay baknang ti pakiasawa aki ti kabangi-banga ili. Tapno mayaon ko kano ida itirikat. Olivia! Umay ka man Katangab! Tulungan na kami! Ninanang da dya! Umay ka bakit? Tamapantakitaan no anya ti mapaspasamak kadananang. Nanang, na-stroke ni tatang. Kat kagudwa ti bagi na tinapiktaran. Di na may garaw ti kanigid nga ima kan saka na. Anya? Sigon iti doktor na. Adda posibilidad nang agsubli ti kasasaad na. Basta lakit di agpaterapi ni tatang. Imbaglaangan tanay taray tayo adagos dito hospital. Tano saan? Amangan kit dinodakas matan tinapasamak kan kwa na. Agyaman tayo iti Diyos. Ta sana grabe tinapasamak kan ni tatang, nanang. Kasano pa yan day tayo Awan amok apagalak iti pagbayad tayo dito ospital kan maigatang iti agas na. Diyon panunutan day tananang. Da kamin kin ni Olivia ti makaammo iti amin. Wan nanang. Pudno ti imbaga ni Paulo. Na yan anak ko. Iti likudan ti panagpaspasakit mi kada kayo. Kat sinadaan kayo lata tumulong kada kami. Nanang. Pakawanan da kami kuma iti amayo anak ko. Da kayo wala ang gayam ti makatulong kada kami. Awan ti rumbang nga ikiddawan nyo iti pamakawan nanang. Di kay madanagan. Tasaan kami anang imula iti sakit tinakam kada kayo. Ayat kan kapya ti agtalinaad. Tapno naragsak tayo asa nga pamilya, nanang. Wan, Paulo baraw. Nakasaysaya at kagayam at tao. Nagasat kami. Kaputa inikanda kami ti Diyos. Itinasingpait amanugang. Manipod idi Miss F, nasaya aton ti panakilangan dagiti dadakkel ni Olivia kanya. Siyak ti mangbagbagkat ken mangitultulod iti katugangak a lalaki no kasjay nga mapan agpa-therapy. Ket ita adda metten dua nga anak mi iti asawak. Kaasi ti Dios inot metten nga agsubsubli iti sigod ni tatang. Di naman maigaraw unay ti kanigid nga ima ken saka na ngem dakkelen ti nagbaliwan na. Makapagna ken makapanganan daytoy nga uray saan min asubsubuan. Nagbalin nga rod ang naragsak ti pamilya mi ket saan mi metten nga intuloy pay tinagawid ijay lugar mi. Pasaray mapan kami laengan agpasyar sa kamin tumatla ang agawid iti ayan dagiti dadakkel ni Olivia. Ditoy ko nga rodan agibusan toy surat ko ket agyaman unay iti ingkapan ng yornos para iti pannakaidrama na. To'y pagayam mo, Paulo. Ken ka pagayam, Paulo. Dayawak ti di mo panang tutop kadagiti na ikamangam. Nudad dumalaang siguro, jaklaam mon asawan. Kat pakaragsakak unay, gaputan na yornos matlaang ti pamilya abinukal mo. Kunada nga rod, nga uray anyapay tinagbasulan ti pada tayo atao, rumbang nalaeng apakawanan. Gaputamang tadmet dayto iti ragsak, kapya, ken talinaay iti panagbiag iti maysa ken maysa. Ti Diyos tupay mamakawan, datayon tulakit din nga pinarswan na laeng. Alakastan pagayam Paulo, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.